Pored mene se nalazi bijesna zvijer Ryzen 7 9800 X3D RTX 5080, 32 GB DDR5 rama, 4 TB storage, sve u NZXT kućištu sa brutalnim hlađenjem za svega 4000 eura i 20 kila nošenja. A ovo je MacBook Air M5 koji košta 1300 eura i ima 20% brži procesor u single core performansu. Buca, jesu to istine ili su to iPhone glazeri lažovi? Nisu iPhone glazeri, istina je, pošto igrao sam se malo s jednim i drugim, testirao sam i pa nisam nešto posebno da se osti, ali osti se. Znači ti si sad nakon, imaš 26 godina, imat ćeš 27 godina, ali tako još uvijek ne znam koliko imaš godina, neće nikad ni zapamtiti, ali nije bitno. I cijeli život koristiš Windows, jel tako? Znači gaming, uglavnom na PC-u, stalno si na Windowsima i sad si se iz nekog čudnog razloga odlučio kupiti MacBook. Zašto? Tako je. Cijeli svoj život sam na Windowsu iz jednog jednostavnog razloga što smo uvijek bile primarne igrice. Mislim da tu nema bolje opcije, nažalost, što se tiče fleksibilnosti. Međutim, promijenilo mi se malo neki način korištenja toga i inače ne bi kupio laptop nikakav. To je što kaže poluproizvod općenito ovako, ali imam potrebu zbog posla i zbog putovanja. Sad, treba biti iskren prema sebi i odluči šta ti stvarno treba. Gledao sam svakake laptope, gledao sam i gaming laptope i ovake, onake, realno ja na tom neću gameat. Da. On to može, probao sam, igrao sam se, ali meni primarno treba, dakle, mašina koja je dovoljno jaka za editing, za odraditi neke poslove, naravno na putu. Da, ono što je bitno za razjasniti odmah na početku, ovo je također bucin kompjuter, da sad ljudi ne misle da je on neki tu, kao da je ostavio se Windows, a ne, ovo je samo znači, njemu je taj MacBook sad kao dodatak, jel, jedan accessory, što bi se reklo. Tako je. Znači, imaš mogućnost, imaš slobodnog, to jest mrtvog hoda, jel, pauza na poslu i tak dalje, gdje ne možeš ništa raditi, doslovno sjediš i čekaš zbog prirode stvari, jel, i našla ti se prilika da ju iskoristiš to vrijeme malo bolje, jel, i onda si odlučio. Zašto nisi kupio neki Windows laptop, evo sad, ko je to prvo pitanje? Prva stvar je baterija, što mi je poprilično bitno, a ja sam dosta zahtjevan korisnik što se tog tiče. Čak i kad nisam na poslu, ja koristim i taj Mac i kompjuter i telefon, meni je sve popaljeno konstantno. I to je doslovno, ja dok sam budan, budno je sve drugo oko mene. Tako da on mora biti upaljen, uvijek mi je spreman, isto koji računalo, koji telefon. Koliko ti izdrži sad baterija? Evo, koliko ga dugo sad koristiš? Pa ima malo jače od tjedan dana, aj sad da ne slažem, možda tjedan i pol. I punio sam ga svega par puta, u prvih par dana sam ga baš ubio. Jer, znaš nov je, fora mi je, novi sustav, baš sam ga ubio, kompjuter nisam upalio ta 2 dana. Kad kažeš da si ga ubio, koliko ti je izdržala baterija s tim ubijanjem? Tipa dan i pol. No. S tim da prvi dan, ne znam, 10 sati. No. Ali nije bio pod nekim teškim naporom, sad da je bilo 10 sati igranja, nego nekog mješovitog posla. Znači, malo skinio sam si par igrica, probao sam igrat, malo nekog editinga, više manje, najveći dio tog ti je bio YouTube i tako. Da, znači to je sad trenutno u principu na ovim x86 Windows procesorima koji vrte Intel i Ryzen nepojmljivo, jel? Znači to vrijeme trajanja baterije. Ma ne, apsolutno, to je nemoguće, ali kažem, to mi je bila dosta bitna stavka. I tu je on, ne znam je li ima konkurenciju, mislim da ne. Jedina konkurencija njegova je bila M4. Da, znači laptop je koštao 1300 eura sa dostavom, tako da. 1300 eura sa dostavom. Sad da prođemo lagano kroz njegove konfiguracije, da ga usporedimo, mislim nije fair, ovo ipak da se razumijemo, ovo je jedna izuzetna zvijer tu pored mene, znači ovo tera apsolutno sve na ultra, tako da to nije to usporedivo, mi se malo zezamo na početku, ali ima nekih ipak lijepih stvari koje nudi ta mala mašinica koja je stvarno jako mala, znači teško je uopće shvatit gdje ga dodaj. Pazi, to, evo vidi sad, to ti je kila i nešto sitno, izvoli. Da ga stavim ovdje pored, znači, mislim, on je tako jedna mala igračka. Znači, manje nego grafička skoro. On je skoro debel ko ovo tu staklo na ovom. Opa, razbit ću sve ću polupat, evo ti to. Šta je to? Znači, M što je mal, M što je lagan, kužiš,
i cijeli je napravljen aluminija, znači izvanredan osjećaj u rukama dok ga koristiš. Da, šta sam te htio pitati, iskreno nemam pojma, zaboravio sam sad. Ma nije, što se tiče sad, sam da mi to vratimo nazad kako je bilo, da, što se tiče njega, još jedna velika prednost. Zašto on? Ventilator, nema ventilator. Da. On je cijeli od aluminija, Da. znamo što kaže kako provodi toplinu i da je to vrhunski. Tako je, sjetio sam se sad čega sam da završim misao, znači htio sam usporediti konfiguraciju, jel tako? Da. Znači tu je u pitanju za 1300 eura se dobiva M5 procesor koji je spoj i grafičkog i centralnog procesora, ima 8 jezgri ako se ne varam. 10 jezgri. 10 jezgri, s tim da su dvije su ove performance, jel? Tako je, a grafički procesor je 8 jezgri. Da, a po single core performansu u odnosu na tu Ryzen 7 9800 X3D, u odnosu na njega malo je bolji, 20%, u biti dosta je bolji po single core-u, međutim u multicore-u kasni za nekih 10%, znači tu ga pobjeđuje. Grafički procesor, šta smo rekli, gdje je to otprilike, šta je ekvivalent toga? To bi bila neka 30-50, ako se ne varam, Laptop edition. Tako da. je. Što je ok, ništa spektakularno, ali on može ipak, pričat ćemo o tom malo kasnije, može on pogoniti neke stvari koje zahtijeva grafički procesor. Ima 16 GB rama koji je izuzetno brz i nešto mi ni nemamo, takav RAM nije ni moguć trenutno na x86 mašinama. Pa pazi, ako je moguće, nisam siguran, ali kako doći do njega i koliko bi koštao. Ako ćemo realno. Sad ti kad uzmeš, evo, u tom računalu ti je 6000 MHz RAM i to poprilično puno košta. Sad ići na ovako nešto, ne znam koliko ima smisla, mora dati puno više novca, RAM bi ispod skuplji nego procesor i pola grafičke. Da, tako da to nema logike. Osim toga, znači imaš 512 GB SSD-a, isto izvanrednog. I naravno ove druge neke stvari, jedan predivan ekran koji stvarno izgleda 500 nita, koji izgleda apsolutno oduševljenje u raznim uvjetima. Nosio sam ga van, probao sam, znaš nekad malo i sjednem na dvorište, sad kad sam kod kuće, pošto imam mogućnost, iznesem ga, nema nešto posebno problem, normalno da ga ne možeš staviti direkt na sunce, ne možeš u ništa skoro. No. Ali poprilično je lijep, točnost boja, abnormalno je, kako su to dobro odradili. No. Tako da... Ono što bi mogla biti neka sad ovako, za naše, odnosno za prosječne Windows usere, nas koji smo navikli, znaš, mi smo navikli mjeriti stvari po Windowsima i po iskustvu, rada na Windowsu i onda otprilike znaš koliko ti treba storage-a, znaš koliko ti treba RAM-a i recimo 512 GB storage-a i 16 GB RAM-a za Windows 11 je u startu problematično. Znači, Windows će ti pojest, da se ne lažemo, barem pola tog storage-a i u startu vjerojatno pola RAM-a, kad ga upališ, jel? I još na to dodaj Chrome i otvori 3 taba, to je to. Gotovo, da. Sad, na Macu, naravno to nije problem koliko sam primijetio. Apsolutno ne, radi perfektno. Ja do sad nisam imao problema, ja sam jedan od onih luđaka što ima puno tabova otvorenih. Jedan od onih bolesnika, znaš što imaš 30 tabova različitih što ne zatvaraš, nek si ostaviš kao spremiš si za nekad. Nisam vidio nikakav problem. Znači ostavim si upaljeno par tabova, gledam nešto, otvorim si neki program, ne znam, nešto za uređivanje, za neki edit, malo on osjeti tu blagi trzaj, što osjeti i tamo računalo. Što me fasciniralo više, čak ovo nekad zna zatrzat nego ovo malo čudo. Da. Tako da je ono što mi je bilo genijalno, znači u Final Cutu, čak i u iMovie-u, ali u Final Cutu 4K, video, čovječe, scrollaš kroz njega, leti brutalno. Ja to nisam nikad vidio u premijeru, recimo. Nije isti software, ne uspoređujem, ali brate, Nije isti software, ali za takvu konfiguraciju, takav preview imat, tom brzinom da ideš kroz 4K video, ja to na onom isto nisam vidio.
Da. Znači, nema šanse. Ima taj neka dobra, znači Final Cut je u principu, za ljude koji ne znaju, Final Cut je naziv za software, za uređivanje videa, znači alternativa bi mu bio Sony Vegas ili ti Adobe Premiere, tako je, mi koristimo Adobe Premiere inače i nažalost taj software je ekskluzivan za macOS, to pravi Apple, ali on je dostupan samo na Macu, tako da ja ga isto nisam imao priliku koristiti jer ne koristim Macove, ali ovako je hvaljen inače od strane profesionalaca u području filmova, pa je Buce odmah odlučio to isto isprobat malo, jer već kad imaš priliku koristiti neki software koji do sad nisi imao. Kako ti je inače, aj sad da krenemo malo sad, znači ti sad imao si do sad cijeli život Windowsi, nisi čak ni Linux koristio, neš malo jesi vidio Linux, ali nis ga, tek se sad počeo i s tim upoznat, ali znači svježe iskustvo novog operacijskog sustava, je li bilo teško? Apsolutno ne. Gledao sam puno videa, gledao sam puno ovih što prebacio sam se na OS, pa kao problemi s tim. To nisu pravi problemi, ja problema nisam imao. Jedina frustracija mala što je bila, ja sam navikao osobno stavljati tekstne dokumente i u njih nešto pisati. Toga ovdje nema, na takav način. No. Još stisnem desni klik, hoću novi tekstni dokument, nema, ima folder. Onda dok shvatiš da ima notes, da ima neke stvari koje su možda čak i bolja rješenja, gdje ti ispadne lakše i brže neke stvari raditi. I što se tiče screenshota isto, predivno radi. Dakle, imaš mogućnost odabrati odmah, automatski ti ponudi. Hoćeš prozor, hoćeš cijeli ekran, hoćeš snimati samo određeni prozor. Tako da... Da, to si mi rekao da ti se jako sviđa. To se snipping tool, tak na Windowsima zove. I prije do 11-ice print screen ti nije radio ništa, morao si ići kroz neke shortcute, ali sad su na 11 napravili je to po defaultu. Iako taj alat za screenshote postoji na Windowsima jako dugo, na Macu je puno ljepše sređen. Pa i puno ljepše, ne čak, rekao bi da je brži. Jel ti odmah ponudi, čim imaš shortcute, jel tako, sad nije bitno šta s čim se koristi. Čim stisneš, odabereš i sam klikneš na prozor, to je to. Nema onog da ja moram tam ručno vući, odabira, znam ili imam Steam na Windowsu, mi puno duže traje. Sad nekom to zvuči, to je pol sekunde, sekunda. Je, ali kad radim 3 sata, sjedim pred njim i nešto kopiram, editiram, znači mi i sekunda svuda kad mogu štedjeti. Tako da... Ono što je meni super ima automatski dodano snimanje ekrana. Ja na Windowsima koristim OBS, inače uvijek. I dobro, to radi. Ne mogu ja sad reći da ne radi, ali znaš šta, gledaj, mene kao Windows usera nervira to što kad vidim taj Mac, kužiš, nerviram se. Jer zašto ja to nemam sve tako isto, tak te neke, kad vidim benefite, I to mi je malo suludo i mislim znam zašto, zato što Microsoft nema nikakvu konkurenciju, imaju monopol, Mac koristi, brate, 3-4% ljudi za desktop environment, Da. Jako malo i onda Microsoft se uljenio i sad tu nam gura neke glupe AI gluposti, znaš, koje nikog ne zanimaju, umjesto da znaš, pazi, meni je fascinantno, njima je trebalo znači Windows 10 nije dobio Task Manager u dark modu do kraja svog, pazi, jer kuš, oni imaju Task Manager exec, što je neko naprijed zakompilirao, oni to sam šalju. I to je to. Niste htjeli dirat, kuš, jer ako slučajno nešto smrdaju, bit će problema. I onda ostavili su ga, i kaki panjevi, čovječ, kaki panjevi. To ko da, ja kajem, Windows te kad usporediš, kad pogledaš macOS kak je predivno uglađen i uredan i lijep. Ovo ko da rade tu neki iz Grižića, znači njih trojica prave, bore se protiv multibilionskih kompanija tamo kao. I što se tiče animacija tog cijelog sučelja, svih tih njihovih sitnica, posvećeno detaljima, ja nisam osoba koja voli te animacije, to izgleda predivno, meni to osobno smeta, po isključivaću. Što se tiče tamne teme, definitivno radi bolje nego na Windowsu, znači odabereš si tamnu temu i staviš widgete na tamnu temu, to je to. 2 klika, riješio si problem, nema da ti nešto ne radi, da kad uđeš u preglednik da mu treba malo da učita, da se dogodi neke trzuckanja i takve gluposti. Bar za sad još uvijek nisam primijetio, kažem, ovo je neki
osvrt nakon tjedan i pol dana. Imat ćemo prilike i nakon, ne znam, možda mjesec, 2, 3, 5, ako budem vidio da ima nekakvih problema. Kad bude, nakon godinu dana kad budeš malo iskusniji s tim. Iako ja već poznajem, nisi prvi Mac user kojeg znam i većinom ljudi, znači od te M serije, od kad se pojavili M čipovi 2020. godine, od kad je Apple napustio Intel i počeo praviti sam svoje čipove, ljudi dan danas koriste M1, izuzetno su jako zadovoljni s njima. I tako da čak i to mali problem, jer slabo se radi upgrade. Apple još uvijek izbacuje novi operacijski sustav, oni svake godine izbace novu generaciju operacijskog sustava, to nam je isto nama na Windowsima nepoznanica. Ovi na Linuxu znaju, recimo Ubuntu 2 put godišnje dobiva novu verziju, jel? Windows imaju neke kad im padne na pamet izbace neki patch, pa ti onda sve obrišu i take neke akcije izvode. Dodaju dole, znaš što mi je bilo najjače na Windows 10? Ja mislim virus mi letio. Znači, samo odjednom, jedan dan mi se pojavi vrijeme dole. Ja onak rekao, jeste stvarno, verzija, ne znam, već je čak možda Windows 11 izašao. Onak, šta radite vi? Mislim, to neki rođak neki tam došao na posao ujutro i kao, znaš šta, treba dodati ovdje dolje widget. I on ga ukodirao i puš na produkciju i to je to. Katastrofa živa. Uglavnom, tak da ima, znači taj tvoj laptop očekuje sad dugi niz godina bi trebao dobivati podršku, jel? Što znači isto nešto lijepo. Još jedan problem manje. Tako je. I tu je razlika između Windowsa i OS-a. Svi smo se susretali sa Windows updateima koje ne želimo, koji nam pokvare nešto, obrišu, unište. Znači kad dođe Windows update, štrepiš, razmišljaš, hoće mi sad šta se opet dogoditi, hoće mi nešto poremetiti. Stvarno da znaš da mi nije svejedno. Znači ja osobno nisam imao to iskustvo i nekoliko ljudi je komentiralo nama na ove shortove i na TikTokove i na svašta nešto kad već smo pričali o toj temi. Tako je. I onda su nam to komentirali kao bili su kao nije se to nikad dogodilo, ja to nisam nikad vidio, što ti pričaš, mislim, bilo je po novinama i znam tebi osobno da se dogodilo. I meni. Ja nisam, ali opet imam to, znači mene strah, baš to, znači vidim, izašao novi Windows update i sad, da li stisnem update, kužiš, jolo, ruski rulet, kužiš. Da, mislim, ja sam naučio na sebi, na svojoj koži, tako da svaki put kad je neki update na Windowsu, ja idem prvo malo googla da vidim šta donosi, jel ima kakvih problema, pošto ne mogu dopustiti da ostanem bez svih podataka i da mi napravi opet to što mi napravi onda. Imao sam, što kaže, igrice, možeš misliti, skinćeš ponovo igrice. Međutim, neke podatke, datoteke sad, jednostavno to nedopustivo. Nije mi jasno da tako šta i može promaknuti. Da. Tako da, nadam se da ovdje neće biti takvih problema, koliko vidim i nema ih. Ljudi jedva čekaju novi update, vesele se novim nekim featureima, nekim novim widgetima i tako. Vidjet ćemo, kažem, vrijeme će pokazati svoje, tako da... Mislim, inače znam da oni svake godine bude, oni su, dosta su uredni po pitanju izbacivanja, svojih stvari i znači točno se zna kad će biti nova verzija operacijskog sustava i baš to, dodaju neke nove zanimljivosti, znaš, imaš osjećaj da se nešto događa, da se napređuje. Znači, ja sad više ne znam, pričali smo o tom, nismo pričali na podcastu, ali smo nas dvojica pričali o tom neki dan, koristiš te Windowse cijeli život, evo sad, i ti danas ne znaš gdje su svi ti neki settings, stalno se nešto, i pogotovo sad kako su dodali, imam osjećaj kao da imaju 3 user interfejsa, koja se bore međusobno. Da, to sam baš htio reći. Ljudi se znaju buniti kad pređu na OS kao, moram sve googlat, moram tražiti gdje se šta nalazi. Pa prijatelju, ja koristim skoro 20 godina Windows i moram danas googlat gdje šta nalazi. I onda kad nešto tražiš na Windowsu, ja vjerujem da i ti koristiš, ima program, zove se Everything. Dakle, kroz njega ja tražim na Windowsu neke podatke, datoteke. Ti ovdje stisneš command space, imaš Finder, nađe ti apsolutno svaku moguću datoteku. Dakle, nema problema da ne znaš gdje je nešto, da si nešto izgubio, ti na Windowsu upišeš. Ne postoji datoteka, kao, nema to. Taj Spotlight Search je stvarno predivan i on je na iPhoneu isto. Ja koristim iPhone inače, pa onda znam šta je to i non stop koristim to. Znači, ja kad
otvorim desktop od telefona, samo swipam dole i odmah vidim, nađem utipkam na brzinu i vidim odmah imam shortcute za ono što sam prije koristio, čim upišem 2 slova već je tu, ili nečije ime ako trebam nekog zvati ili šta god, jel? Tako, i to radi instant. I sad to imat na kompu, tako ja koristim isto Everything, znači Everything je super stvar, ko ne zna nek upiše u Google Everything, predivan jedan program, on vam u principu mapira sve diskove na kompu i stavi ih u bazu podataka i onda vi u principu pretražujete bazu podataka što je instantno, jel? Ne moramo sad ići file po file kao što Windows radi. Windows to je dodo i to se može upaliti za Windowsov search kroz settingse. Ja to jesam upalio, ali to i dalje ne valja. Znači to i dalje nije Everything, nije Spotlight, ni blizu Spotlight. Spotlight je čudo, znači mi to na Windowsima još nećemo vidjeti. Ne znam zašto, evo nek tu iskoriste AI. Znači napravi nešto pametno, brate, da ja kad krenem nešto tražiti, gledao sam čak i primjere, ljudi se sprdaju. Napiše Notepad i njemu Windows servira web search za onak, šta radiš? Upisao sam ti puno ime programa, daj nemoj me zezat. Kužiš, stvarno Da, pa ne čak s tim, evo ja sam imao priliku sa nekim isto drugim programima, s igricama još nisam. Skinem si nešto, instaliram, sve napravim. Upišeš ime programa, nudi ti ili instalaciju ili nešto sa strane, uopće ne nudi njega kao za otvoriti. Daj brate, šta je ovo? Ja znam gdje je, ali neću, upišem, moću to otvoriti. Ali evo, to su probleme s kojima se borimo. I pazi, još jednu stvar da kažem, on ne može me zamijeniti računalo. Da ne bilo zabune. To je jako moćna i zgodna igračka. Da. I ništa više od toga. Daleko od toga da neko može služiti kao primarni. Ovisi čim se baviš. Tako je. Nije za gaming, to tebe pati. Bitna je primjena i to ono što sam na početku rekao. Treba biti iskren sam prema sebi. Sad da sam ja išao s nečim, ja ću to kupiti, pa ću malo igrati igrice, pa ću malo... Ne. Uzeo sam si to isključivo za posao. Naravno da ću ja s tim poigrati u smislu testiranja. Idem vidjeti kako vrti ovu igricu, idem vidjeti kako mu ovo funkcionira. On je primarno za posao. I za nekog prosječnog korisnika, sad, hajmo reći, malo googlanja, Face, YouTube i tako neke stvarčice, opet on bi bio možda malo previše. Da. Tu bi uletio MacBook Neo, koji je sad nedavno predstavljeno za ljude koji ne znaju prije, isto, mislim, koliko ima, pa ti skupio taj MacBook 5 prvi dan kad je bio dostupan, ali tak 12.3. ako se ne varam, ili 11. Tako, nešto taj sad u dan, da ne slažemo. Da sada ne slažemo, nije ni bitno, da. Ali isti dan je izašao MacBook Neo i taj Neo je 600 nešto eura kod nas, ako se ne varam. Mislim da je 700 eura, ok, američki. $600 kod njih, tako da, onda plus porez ovo, za 700 eura se može kupiti laptop koji je u principu savršen stroj za ljude koji su konzumenti sadržaja, iako i na njemu su probali editirati 4K video, probali su gameat na njemu, čuda je radio. Oduševio je, obzirom kakav je procesor u njemu i o kakvom komadiću tehnologije se radi. Pazi, ono je realno komadić tehnologije, možeš tako reći, ali savršen. Savršeno je. Kompromise su pravili na pravim mjestima. Znači, unutra se nalazi čip od iPhone-a, znači to starijeg iPhone-a, to je 16-ica, ali tako, u pitanju je A16 čip, ima 8 GB RAM-a, to na Windowsima opet, samo morate uzeti u obzir, znači mi smo na Windowsima navikli da ispod 16 ne možeš upaliti kompjuter, to nije jednostavno za druge operacijske sustave slučaj, on čak što više radi odlično, jel? Uspoređivali su ga s konkurencijom u tom u cjenovnom rangu i pokido je sve, jel? Izdominirao je po kvaliteti ekrana, opet je u pitanju 500 nita, znači konkurencija za te pare uglavnom su riječ o ekranima koji su 300 nita, ali ove druge stvari uopće ne treba ni spominjati koliko su loši po pitanju boje, po pitanju kuta gledanja. Znači, ma i po pitanju komponenti on realno nema konkurenciju. Evo, gledali smo baš zajedno što se tiče gaminga na tom malom čudu. On je vrtio Resident Evil 7 u nekih 30 FPS-a, stabilnih relativno, dok konkurencija nije mogla otvoriti. Koja igrica je bila išla u pitanju? Šta smo gledali? A ne znam, ja sam gledao gdje lik probao upaliti Crysis 3, da i onda nestane prvo ikona sa desktopa, što je bio detalj koji su zamijetili ljudi. Nestane, jer Windows logično, nestane desktop ikone, onda nešto upali crni ekran i sam se kreša. Znači, to je
Isuse Bože dragi, da, to je iskustvo, mislim, katastrofa živa. Reće ljudi kao, mrzi Windows, sam hejtaš Windows. Ljudi moji, ja živim od tih Windowsa i svaki dan sam sam na tim Windowsima i stvarno mi ih je znači, ne mogu više, tako da sam govorim svoje iskreno nezadovoljstvo sa svakodnevnim, Dobro, malo je od zasićenosti, ali ja gledam posebno cijeli život sam na tom Windowsu i znam, neću reći svaku manu, ali ovo što ja radim, znam gdje su mu mane i onda kad nešto nema, te mane mene oduševi, što je naravno normalno. Tako da sad da ne bude samo loše stvari za Windows, pazi, Windows da nije takav kakav je, ne bi on dominirao. Da. Međutim, zaključani smo monopolom i nekim drugim stvarima. Ne možemo za igre realno, ako ćemo igrati igre Linux, svaka čast, sve to, ali nije to. Sam da završimo još temu Nea, znači kog zanima i stvarno bacite oko MacBook Neo, neki 700 eura kod nas, izvanredno, znači za konzumiranje, gledanje filmova, gledanje YouTube-a, znači nećete naći ništa za te novce, ali stvarno, dugovječnost, možete očekivati dugi niz godina suporta i da će raditi radit će ko britva, znači on se otvara odmah, baterija isto traje nenormalno dugo, popravljiv je izuzetno laptop, gledao sam Jerry Rig Everything, znači sa šarafcigerom se sve može zamijeniti u njemu, zvučnici su fenomenalni, tipkovnica je izvanredna, metalna aluminijska šasija, pazi, svi ostali su plastika, znači totalno nevjerojatno, znači Apple je neprepoznatljiv, oni inače nisu poznati po takvim ponudama, uvijek su se u tom nekom rangu, to jest dugi niz godina su se u rangu laptopa svrstavali u neki premium, u neki elitizam, znaš, nešto što trebaš, a sad odjednom imaju najbolji odnos cijene kvalitete. Već smo pričali prije, spominjali smo ne MacBook, nego Mac Mini. Znači, to košta 600 eura i sad ima M5-ica također, ako se ne varam, možda nije izašla, ali ako nije sače. To je isto jedan izvanredan odnos cijene kvalitete, znači to je esencijalno ovo što je Buca uzeo, znači taj laptop, ali u kompjuterskoj varijanti gdje morate uštekati monitor iza, ali nudi sve te prednosti kompjutinga, znači za nekog u biti, ajde idemo sad da otvorimo odmah drugu temu. Za kog je taj MacBook? Znači ti si rekao za biznis. Da, sad šta bi to značilo? Pazi, ako igraš igrice, ja to ne preporučujem, ne mogu to jednostavno, ne znam, ja ga ne bi uzeo za igrice, evo. Ali kažem, moj stav je da laptop nije za igrice općenito. Da. To su male mikrovalne, mali šporeč. Mali usisavači. Tako je, mali usisavači prašine, mislim. Naravno da postoje ljudi koji imaju potrebu za laptopom, za igrice, za nešto. Sve respekt. No. Daleko od tog ne postoji, ne bi se prodavao da nije tako. Međutim, gledamo što kaže neku najidealniju situaciju. Dakle, ovo po mene, evo, slično nešto poput mene. Treba ti neki editing, treba ti da je malo jači, znači da nije taj Neo, da možeš odraditi neki posao na njemu. Čak možeš i neki light gaming. Pazi, evo, igrao sam na njemu Valheim, igrao sam Shadow of the Tomb Raider i što sam još probao, sad da nije bitno. Lijepo vrti. Ne, naravno da to sad nije 4K, sve maksano, ne znam nija šta. Dovoljno da možeš malo zabaviti i ubiti vrijeme. Ono što ja mislim gdje će on izdominirati, što još uvijek nismo imali prilike testirati, ali hoćemo, a to je emuliranje. Znači emulatori, prije svega zbog toga što emulatorima izuzetno bitan taj single core performance, znači on bi trebao izdominirati ovu tu mrcinu po pitanju izvršavanja emulacije. Naravno na grafičkom procesoru neće, ali emulator onak ja sad i sa najzahtjevnijim, ne znam, za Switch što igram, ne znam, 4K, sve ludilo, ili 8K smo čak stavljali, dođe ti, ne znam, na 470 Ti ti dođe na 570 Ti, ili tako, 570 ima Ti, ima, valjda je bila, nije bitno, uglavnom, ima, ne znam ništa, tako koristimo. Uglavnom, da, na tom je bilo tipa na 8K Mario Kart 8 Deluxe sa ovim Ryujinx emulatorom je vrtio se na 16% grafičkog procesora, tako da Gle, što se tiče emulatora, nažalost nismo još stigli to sve testirati, probati, puno je tu u malo vremena, međutim gledao sam malo recenzije i nisam siguran ko je, međutim izjavio da je to mašina za emulatore. Dakle, od VIA, od PlayStationa 3, čak sam vidio, ne mogu tvrditi koji naslov je bio, PlayStation 4 je bio u pitanju, emulator nije moglo nativno vrtiti u njegovoj toj rezoluciji, međutim, bilo je igrivo i
grafika je bila ok. Ne mogu ja sad reći da je to nešto ono, wow, sad oduzimajući. Kad već pričamo o tome, evo ja ću, možeš upaliti Tomb Raider na njemu, znači sam da pokažeš da je to moguće. Znači, definitivno, znači nije mašina za igre, mi smo ovisni, nama je to jako bitno, naravno meni je itekako jako bitno da ja mogu igrati igre, ali da, ako bi htio igrati on the go nešto, ima dosta igara je podržano i ja mislim da će se to s vremenom popraviti situacija, ali po pitanju Mac-ova. Jedan od velikih razloga zašto hrpa igara nije nativno podržana, prvo promijenili su naredbeni set, prešli su sa x86 na ARM, mora se kompilirati specijalno za njega. Druga stvar, Intel Mac-ovi, znači prije prvog M1 Maca, oni su bili izuzetno loši po pitanju grafičkog procesora, znači imali su integrirane Intelove grafičke procesore, znači to je bila apsolutna katastrofa i to je nije bilo ikakve pomisli da se bilo kakva igra upali. Tako da ovo što sad radi je znači čudo jedno kompletno za Mac, jel? Tako da napreduju i volio bi iskreno, znači iako dobro sad sa Linuxom se stvari popravljaju, navijam za to isto, stvarno nije dobro za nas na Windowsima da imamo taj monopol koji Microsoft radi. Jer oni, njih briga, oni mogu raditi šta god hoće, mi smo maltene nekako primorani, jer stvarno sad ako želiš pokrenuti većinu naslova, ti jednostavno moraš imati Windows. Evo, ti imaš library, koliko imaš igara na Steamu? Otprilike. A ne znam, nema nešto puno, ali ima neka brojkica. Tipa koliko? 150 komada. A nemam, ima možda 60, ajmo reći. Ok, od tih 60 igara, koliko si na Macu mogao pokrenuti, koji je bio postupak? 6, možda 7. Da. S tim da ima puno više igara koje su dostupne, sam tih, nisi ih kupio, ali mislim, ali to je već sad, ako je to od 66, znači 10%, to je poprilično loše, jel? Tako. Naći se tu igre koje se mogu igrati, našao si Valheim, jel tako? Tako je. Našao si onaj neki Survivor, onaj neki Rust može, Dead Island 2, ima tu nekih naslova malo što kaže novi, sad ovisi ko šta igra. To, ja volim takve igrice i evo, mogu se na njem igrati. Sad kako bi to izgledalo, koliko, to ću još malo se poigrati, nisam stigao, kažem sve. Malo je to vremena za sve te stvari odraditi, ali evo sad ne znam koliko se vidi. S tim da isto ono što je bitno za naglasi, znači u pitanju je, ovo je bazni model, to što si ti uzeo, to je najjeftiniji mogući, najlošiji M5 MacBook koji postoji. Znači ispod toga nema, znači možeš potrošiti više novaca, kupiti više rama, više grafičke, više procesora, također MacBook Pro, pa Studio, pa ovo ono. Da, evo da vidimo. Evo, što se tiče sad gaminga na njemu, ne znam koliko se vidi, nije toliko nebitno, drži on tu nekih 50 do 60 frame-ova, to je neki njegov preset što on sam odabrao. Što se tiče grijanja, ja sam to igrao u krevetu, doslovno na jorganu, znači stavio sam ga na noge, uzeo sam si kontroler, bio je poprilično vruć, što je očekivano, na dodir baš osjetiš da je jako vruć, međutim, nakon gašenja, nije on imao nikakvih problema, nije čak padao performans. Nakon gašenja, ostavio sam ga na stolu, skuhao si kavu, ja sam se vratio, on je hladan totalno. No. Znači nisam, pazi, to bilo možda sat vremena igre. Iz kutije podržava PlayStation 5 kontroler? Tako je. Je li ovaj spojen tu ili taj kod tebe? Nije, taj je spojen kod tebe i predivno jedno iskustvo, svi smo mi imali iskustva sa kontrolerima, kad ga moraš spojiti na računalo, tamo, upali ovo, upali ono, deskini program za kontroler, de na Steamu, pa ti ne radi, pa Big Picture Mode, pa muka jednostavno bude. Windowsi imaju, ja imam problema sa Windowsima i pogotovo sa PlayStation 5 kontrolerima i preferiram njih u odnosu na Xbox kontroler, znači imam nekoliko Xbox kontrolera, oni me strašno nerviraju. Tako da u principu uglavnom i koristim te PlayStation kontrolere i onda moraš koristiti DS for Windows. Znači, za ljude koji nisu upoznati isto, jedan odličan alat, on u principu mapira DualSense i DualShock kontrolere na Xbox, to je Xboxov, odnosno Microsoftov X input, tako da sve igre koje nativno ne podržavaju PlayStation 5 kontroler se mogu uštimati i igrati sa
PlayStation 5 kontrolerom. Feeling mi je bolji u ruci, imaš naravno podršku za žiroskop, jel, tako da to isto na emulatorima, primjerice ko koristi emulatore za Wii U ili za Switch, igre koje zahtijevaju žiroskop, to sve funkcionira sa PlayStation 5 kontrolerom, tako da uglavnom jesi uspio spojiti? Da. Jesam, nego sam ponovo samo ušao u igricu, nešto. Ja se ovdje zaigrao, što kaže. Tu smo, pričaj. Pričamo, evo, što sad ponovo ulazim, nije bitno. Ja se nešto, nisam te iskreno posebno slušao, ja se ovdje zabavim. Pričam koliko je PlayStation 5 kontroler dobar. Da, vrhunski, ali ja se držim i dalje svog, meni osobno najbolji u ruku paše PlayStation 4 kontroler. Ja znam da ovo sve novije, da ovo bolje, međutim ima apsolutnu podršku. Evo, i sad znači, evo, ovo je primjer, znači primjer nečeg predivnog, sad tu dok Buca igra, sad ću forsirati na tebe. Da, evo, možemo malo gledat. Znači izgleda brutalno. Evo, idem malo pod vodu, čak i ovdje stabilniji frame, imamo i dalje 60, ne pada. Da, imaš mogućnost ga spojiti na TV, jel tako? Tako je. Čak ima i sa Samsungom opciju za screen share njihov i radi to dobro, međutim ima neku malu latenciju, meni se to ne sviđa, ne sviđa se nikom. Prihvatljivo je za gledanje filmova, ali nije prihvatljivo za igranje igara, jel? Tako je. Da. Mislim, kad kažeš latencija simultana i za zvuk i za sliku, tako da nije problem za filmove, jel? Da. Ali kad igraš igru osjetiš tu latenciju. Sad što se tiče ovako kontrolera, kažem, mene je oduševilo što je to radilo, doslovno upalio sam kontroler, evo sad nismo gledali, ti si ajde pričao, upališ kontroler, automatski se spoji. Jedini problem koji je bio sa kontrolerom, to nije bilo do njega, to je bilo do Steama, isto ko što ima na računalu. Steam nekad malo poludi i onda moraš isključiti njegove kontrole za kontroler, jel tako? Isključiš u opcijama Steama, a on sa Macom radi perfektno. Evo, čak mi je prazna baterija, koliko sam se igrao kod kuće. Prazna ti je baterija na kontroleru, da. Na Macu ne možeš potrošiti bateriju. Ne, na Macu ne može. Evo, sad ću mi pogledat. Ja sam došao prije, ne znam, možda 2 sata i tu smo se ja i ti malo igrali. Nije bio na punjaču, pa evo, ostavit ćemo ga, pa ćemo pred kraj podcasta vidjeti koliko će biti baterija. Da, s obzirom na sve i na igranje igara i tak dalje. Da, pogotovo, znači sad to još uparit sa nekim dobrim emulatorom, tipa sa Cemom, Ryujinxom, Yuzom, jel? I pitchit pazi, na Switchu ti je baterija 3-4 sata možda, jel, tak da i ekran neusporedivo, jel, ovih 500 nita i veličina i sve to, tak da stvarno ima mogućnosti i zato ne možeš reći da ne možeš igrati igre, međutim to nije poanta. Ja bi ovako rekao, za ljude koji se bave fotografijom, za ljude koji se bave taktim nekim snimanjima, ovi koji snimaju svatove, recimo, i ta ekipa, znači kupite si Mac, brate, molim vas, imat ćete, znači strojčugu čudo ćete imati u rukama koje je perfektno i savršeno napravljeno za Photoshop, za Lightroom, za Premiere, odnosno Final Cut, za editiranje, znači sve leti, imate odmah kalibrirane boje na ekranu koje ti na Windowsima moraš studij, završ fakultet upisat da bi to naštimo sam sebi kad kupiš monitor i šta sve ne, kupovat raznu dodatnu opremu. Ovdje to iz kutije dolazi, otvoriš, upališ, znaš da valja. Kad prilagodiš tu fotografiju na tom ekranu i odneseš ju na izradu, recimo da iako se danas ništa ne radi, ali bar ćeš znati da će svima izgledati točno, kužiš. A ti na Windowsima, ako ne znaš stvarno šta radiš, neš to napraviti kak treba. To je isto još jedan od problema. Tako da ja bih rekao definitivno za ljude koji su u tom području, znači za fotografe, za filmaše, ja mislim da nema uopće razloga, pogotovo ako uzmemo obzir sad MacBook Neo, koji sve to isto može raditi. Tako je, definitivno, i tu bih rekao da nema konkurencije. Kažem, najbitnija stvar je, bar meni, a vjerujem i ljudima koji se s tim bave, je baterija. Znači, poneseš ga sa sobom i meni je fascinantno što je to toliko malo, tanko, i opet ću ponoviti, nema ventilatore, da tako dobro radi, da su oni uspjeli to sve tako ugurat. Sad ispašće da previše hvalim. Ne hvalim i opet ja tvrdim da je to poluproizvod. Da. Ali jako lijepo radi, vrhunski performans,
a ne vuči toliko puno baterija. Evo, ja ne znam, sad pojačit ćemo i jel svjetlina do kraja je. Da. Ostavit ćemo ga pa ćemo vidjeti. Bio je na nekih, bio je na 100%. Bio je na 100% kad si došao. Malo smo i mi testirali isto prije upalili, tako da sitno smo se poigrali, evo vidjet ćemo. Pa, tako da, što kažem, zaključak bi bio da nije za gamere, naravno. Mislim, OS općenito nije za gamera, nema veze o kakvim komponentama se radi u da, nedostatak je primarno, iako sada, osim njega, jel, postoje još i taj čip je dostupan u više varijanti, znači ovdje u pitanju obični M5, zatim postoji M5 Pro koji je esencijalno poduplan taj čip, jel, znači sve duplo, pa onda ide Max koji je dupli od Pro i onda ide Ultra koji je dupli od Max, znači to je ono zvijer, jel, i sad M5 ne postoji u varijantama, ja mislim ni do Maxa još uvijek, možda postoji, možda sam krivo rekao, nije ni bitno, mislim da sad je samo M5 i M5 Pro, pa će se pojaviti eventualno Max i onda će se nekad za par godina pojaviti Ultra, trenutno je zadnji M3 Ultra ako se ne varam. Da. Koji ima isti taj slijed, jeli, nadogradnje, jer tak je arhitektura napravljena, da to funkcionira. Iako on, znači te ultra modeli koji imaju stvarno jake grafičke procesore, oni bi mogli potjerati apsolutno sve. Primarni nedostatak je iz perspektive softvera, zato što je u pitanju je drugi naredbeni set prije svega, znači riječ je o ARM-u, nije x86 kao što je na Windowsima. I drugi operacijski sustav, znači dependency razni drugi, nema tu ni DirectX-a, jel, tu je Metal, njihova alternativa Direct3D-u, jel, se zove Metal i svim drugim API-ima, ima Vulkan i OpenGL naravno. I u biti sam je sad stvar, hoće li developeri u narednom vremenu početi doprinositi, odnosno hoće li praviti igre za Mac. iPhone primjerice koje je na istom, to je jedna od recimo prednosti, puno tih developera današnjih radi igre za iPhone, jer iPhone dominira tržišno po pitanju prodaje. Znači odnos Androida i iPhonea je, jeli, 70-30 tržišni, a obrnuto je za App Store protiv Google Playa, jeli. Znači sa tih 30% uređaja Apple ima 75 ili možda čak i više, 80% prodaje, jeli, kroz svoju trgovinu. Znači ljudi koji kupe iPhone imaju tendenciju trošiti više novaca. Ali to je čisto zato što ne prodaju jeftine uređaje i tako dalje, to je sve, jel, logično i normalno. I puno game developera, mladih firmi koje su nastale unazad 10 plus godina, ali koje su se stvorile uz tu mobilnu revoluciju, oni svi rade to na Macu, jer ti da bi razvio, jeli, software za iPhone moraš imati Mac, to ti je preduvjet. Evo, to bi bio još jedan od, znači sad se možemo u moju struku malo prebaciti. Druga skupina ljudi koja je čak religiozno koristi Mac su developeri, znači oni su tu, jeli, možda čak i vodeća ekipa, pogotovo ovi koji su, znači još sad kad nam se pojavio Claude i možemo mu davati naredbe tamo da on to rješava online, gdje nam u biti je nebitno, onda nam MacBook Air ispada nekako savršena igračka. Pa da čekamo sad tebe da i ti uzmeš jedan, da vidimo kako će se pokazati kod tebe u tvojoj struci. Ja znaš da sam ja protiv toga, znači ja sam protiv laptopa nekako. Mislim da ću ja sebi uzeti, iako od kad sam vidio to kod tebe, mislim vidio sam ga i prije, ali sad ga ti kupio, sad bi, znaš, pokušavam si naći neko opravdanje da ga nabavim, ali znam da ga ne bi ga iskoristio, pa mi je žao. Pa mislim čak i da bi, ali kažem, ako nađeš razlog, jer evo isto si sam nekad na 2 mjesta, nije loša stvarčica. Da, već kad smo kod toga, malo da prođemo neke mane njegove, eventualno, koje bi mogle biti i koje sam ja vidio kao mane. Prva stvar, ima 2C ulaza. To je to. Aha, okay. Zezam se, ima i jack za slušalice, 3,5 mm, što je jako lijepa stvarčica. To mi se sviđa i to sam se našao da koristim isto dosta, pošto ne volim koristiti baš Bluetooth slušalice ove što imam, nije ni bitno, aj sad da ne duljim. Koliko sam ja vidio, samo malo da razjasnimo sad. U pitanju je Thunderbolt 5.
Jel tako? Thunderbolt 5 i Thunderbolt 4. Jedan je Thunderbolt 5, jedan je Thunderbolt 4. Oba su ista, ali sad ne znam su četvorke ili pet. Ja bih čak rekao četvorke. Da, uglavnom... Mislim da ješ četvorke. U pitanju je izuzetno brz port koji omogućava da, to sam gledao neke demoje gdje su lančano spoje 3 monitora Apple-ova, znači preko jednog tog USB-C-a. S tim da opet treba uzeti u obzir da znači, taj laptop nije zamišljen, taj MacBook Air kao takav nije zamišljen u biti da se na ništa spaja. Stvarno nije iako može, znači možeš preko tog USB-C-a, nemaš HDMI port na njemu, imaš punjač odvojeni, MagSafe, imaš audio jack, ali ako želiš malo više svega toga, onda imaš MacBook Pro. To oni govore kao da je prodaja magle, znaš, sad ti prodaješ odvojeno portove. Međutim, i ja sam to mislio, onda sam shvatio da mi ne trebaju uopće skoro portovi. Pazi miš je na Bluetooth, slušalice, možeš spojiti kako god hoćeš. Jedina mana, kažem, što se tiče porta je USB, ali imam pretvarač. Sad šta je? I to je do mene osobno. Imam puno pretvarača i puno raznih gluposti. Primjer, imam sa C-a na HDMI, imam sa C-a na USB-A, imam, znaš, masu tog, imam i hubova i onda meni to ne stvara problem u smislu, jer ko ima računalo i imalo, ne znam, malo više igra igrice, šta god, ja vjerujem da ima puno tog po kući isto. Ne znam još nikog da ima računalo, jedan miš, jednu tipkovnicu, slušalce i to je to. Znači moraš imati neki kabel, nešto sigurno imaš, nekad si nešto trebao, nekad si kupio, pazi. Evo sad sam pitao sam umjetnu inteligenciju, valjda ne laže, ali kaže znači da MacBook M5 Air ima na sebi Thunderbolt 4 koji ima 40 gigabita u sekundi za usporedbu sa USB 3.2 Gen 2 koji je 10 gigabita, znači 4 puta USB 3.2. Da. 2. Što znači da ako spojiš na njega jedan lijepi hub, koji ti stoji kad ti kod kuće, kad ti to treba, to je kako onda moćna stvar, možeš ušteka šta hoćeš, ovo što smo pričali za monitore također. Međutim, postoji MacBook Pro za ljude koji trebaju malo više, nije puno razlika u cijeni. Obični bazni M5 MacBook Pro počinje na 1600 €, ali tako? Možda malo više, aj sad kad bi ga uzimao vam kod nas dostavom, ali neke 1700. Da, on se razlikuje po tome, sa tim, u tom baznom modelu dolazi sa isto storage, isto RAM, isti procesor, međutim ima hlađenje, tako da može taj thermal throttling, što oni kažu, mu se može odgoditi malo, može ga aktivnije derat. Ali on ima i HDMI port, ima 4 USB-a, jel tako? Ima SD čitač kartica. Znači za fotografe itekako bitno i ima mini LED 5K ekran. Tako, u 120 Hz. 120. Tak da fascinantan ekran. Da, tak da za tih 300 €, brate, itekako pa realno on ispadne jeftiniji. Pa nema, mislim kad kažeš šta sve dobiješ. Da, znaš, kod njih je to fora, koliko sam vidio, što više platiš, više dobiješ, znaš. I onda, to je čudno. Da, jako čudno. Malo platiš, više dobiješ puno više, tako da. Ali ja nisam imao potrebe za tim. I baš sam gledao za hlađenje. Poprilično sličan performans možeš dobiti sa onim ventilatorom. Znaš da imaš one kućišta, te stvarčice. Tako da, poprilično ga dobro ohladi, kažem, pogotovo zato što je od aluminija, dobro odvodi toplinu i to u kombinaciji s jednim lijepim ventilatorićem dosta dobro radi, ali evo, kažem, meni je to nešto sa strane za odraditi nešto tako malo. Da, mislim, tek si ga sad počeo koristiti, tako da imaš tjedan dana korištenja. Naravno, gledaj, za gaming to smo već eliminirali u startu, nadamo se da će se popraviti. Ne čisto sad mi navijamo za Mac, brate, nego navijamo za konkurenciju. Znači, mi želimo, bilo bi idealno, znači da Microsoft ima nekog komu je al pari, razumiješ, da to bude jedan ozbiljan fight između dvije kompanije gdje se svake godine nadmeću ko će izbaciti bolji operacijski sustav, ko će bolje optimizirati, gdje će igrice bolje raditi. Znači, a mi sad imamo mrtvilo, ovi diktiraju sve i boli briga. Znači, oni nama serviraju stvari koje nas ne interesiraju, koje nas nimalo ne interesiraju. Oni nas forsiraju. Doslovno te forsira da na nešto što ti ne želiš, i to sam već spomenuo više puta i reći opet, konkurencija je jako dobra stvar. Treba biti konkurencija i zato ne treba sad biti zapet za jedan proizvod, nek treba podržavati konkurenciju.
Dakle, moramo se izboriti da i oni nešto izbacuju, isto kao što ne znam, evo, Linux isto ok, kom se da s tim igrat, za igrice. Međutim, realnu konkurenciju Windows nema, pa ja ne znam. Da, evo, ako ćeš se malo više s tim pozabaviti, ali sam out of the box što kažu, svi koriste Windows. Pazi koliko ti je nametnut od osnovne škole pa nadalje, svi su na Windowsu. Učiš, da. U svem te uče i ti onda ni ne znaš za drugo, što kaže nisi nikad razmišljao. Nažalost je to tako. Da. Ja volim da se to promijeni, da imam još 5 drugih koji će doći u tu igru. Jer u tom mi profitiramo kao krajnji korisnik. Da. Ima još nekih stvari, recimo, koje se nismo doticali uopće po pitanju Maca, a to je taj ekosustav, znači koji svi spominju. I jedna od cool stvari je bila kad si prvi put donio Mac kod mene i otvorio ga i kliknuo tamo za Wi-Fi i moj mobitel je sam pitao hoćeš ga pustiti u svoj Wi-Fi, zato što si došao kod mene i moj mobitel zna da si ti došao kod mene, znači to je bilo genijalno. Da, sad to je do te mjere dobro da je problem. Zašto? Ja ću sad morat kupiti iPhone. Razmišljao sam o tom, postoji način za koristiti kao Android, da to radi slično. Gledao sam, ima ljudi koji koriste Android uz MacBook i to radi ok radi. S tim da su sve neke divlje aplikacije treće strane. Međutim, ako hoćeš nativno iskustvo povezano s iPhone-om od Drop... Prije svega AirDrop. AirDrop da, je čudo. Da. Znači, ko ne zna šta je AirDrop, Apple ima taj svoj protokol za slanje podataka i ti možeš sa nekim bijesnim brzinama, bez interneta, bez ičeg, samo sendat video. Slali smo video, bili par minuta 4K, Ma instant skoro. Bio je preko 10 megabita, ako se ne varam. Koliko smo... A ne znam, pa to ne... Ti dok ste prebacivati, ja sam te pitao koliko traje. Ne 10 megabita, 10 ka. gigabita, sorry, da, bilo je nešto... Brzina, da, bilo je nešto... Još ja vam okrenio riječi, nema veze. Bilo je suludo brzo je i fascinantno je. iMessage integracija, znači kad ti dođe poruka, kad te neko zove, FaceTime, kompletna sinkronizacija. Recimo što je meni fora, što bi ja htio, kad koristim slušalice na telefonu, hoće se prebaciti na njega, i sad... Oni imaju u svom ekosustavu, to radi perfektno. Ti čim njega otvoriš, prebaciš se na njega, one to prepoznaju i dolazi zvuk iz njega. Sad ja svaki put moram ručno tamo ići. Kažem, te neke sitnice nekom nisu bitne, meni jesu, on mi se ne da to raditi. I već kad platiš toliko, hoće da to radi, na kak sam zamislio da radi i da bude instant. Tako da je mali problem što su zatvoreni u svom ekosustavu, tjerate doslovno da kupiš sve. Ja sam sad u problemu, a ako želiš koristiti sve, ti čak možeš pristupiti svom iPhone-u, da kažem, ne telefonu, preko njega. Da, imaju napravljenu šemu, znači gdje klikneš doslovno na desktopu i otvori ti se tvoj mobitel i ti radiš po mobitelu, znači mobitel stoji pored tebe na punjaču, negdje šta god, ne znam, u drugoj sobi i ti pristupiš njemu direktno iz operacijskog sustava. Znači, to mi je genijalno. Znači, onda iPad staviš pored Maca, on se automatski poveže kao eksterni ekran. Ma mislim, ludilo. Take neke mikrositnice koje ti jednostavno čine život ljepšim. Uvijek će doći kontraargument, da, možeš to ma mogu ja svašta na Windowsima, brate, a treba mi godišnje mjesec dana, kuž, znači da sve poštijem. Da, i kažemo, svi smo mi imali prilike to na Windowsu raditi, take neke stvari, međutim, svi znamo, baš zato kolika je to tlaka i muka za tako nešto napraviti. Pazi, Windows ima problema sa 2 ili 3 monitora samo kad su uštekana. Nikakve gluposti, nikakve izmišljanja. Ukopča na kablu, u računalo i on se tu zblesira. Ma da. Nekad poludi, krene sam, čista mira samo. Da, i njegovo ima problema sa različitim rezolucijama. Dakle, ako monitor nisu iste rezolucije, on tu nešto divlja, on otvara u svojim nekim rezolucijama. Pa neki dan sam vidio Leni, znači on na svom kompu, jedan je monitor, 4K i sad odjednom samo sve su se ikone presložile na desktopu. Ja ga pitam šta je bilo, nema pojma, jer neka igra je nešto napravila kad je ušao, ona je možda naterala rezoluciju, šta i Windows je odlučio da će sad promijeniti poziciju svih ikona. Da, najgora stvar mi je, recimo imaš 2 monitora i sad lupam, jedan je manje rezolucije i ti otvoriš neku igricu ili program i on u full screena po rezoluciji ove manje rezolucije. To razvuče do te mjere da ti nema uopće alatne trake. Da. Neš pristup ničem. A daj, brate, pa nešto. To onda recimo znati se dogoditi, meni se znalo dogoditi na Windowsima da mi se otvori program na prozoru kojeg nema.
Da. To jest na ekranu kojeg nema, onak, i onda ne možeš ga više, i onda moraš Ne postoji. task manager, patice, mislim ludila, kuš, mislim, stvarno. Doduše, za neke stvari je dobro. Ja imam jedan primjer gdje mi je to odgovaralo. Ima jedna stara igrica, jako stara, zove se Z na Steamu, međutim, nešto je s tim problem, ja ne znam zašto. Ti kad uđeš u nju ne možeš pristupiti nikakvim opcijama, nikakvim postavkama, jer je rezolucija poremećena. Međutim, kad ukopčaš drugi ekran koji je manje rezolucije, kad se dogodi taj bug s Windowsom, onda možeš pristupiti, možeš ju smanjiti. Tako da evo, jedna pozitivna stvar istog Pa to je baš negativno. To je baš pozitivno. Moraš hekove neke izvojiti koje sam ti znaš, kužiš. Da. Kako funkcionira, znači katastrofa. Imamo, postoje, znači ono što je žalosno i isto što je bilo bitno za naglasiti, znači zašto ta baterija toliko dugo traje, u pitanju je u biti mobilni procesor. Znači taj M5 je super nabrijana varijanta Apple-ovog mobilnog čipa koji se nalazi u iPhone, ali naravno riječ o drugom procesoru, on se njega napravi veći i tako dalje. Riječ je o ARM naredbenom setu. I Windowsi su vjerovali ili nek prvi krenuli s tim, i to je bilo sam njihovim prvim Surface laptopima, i Windows RT se zvao. Ja mislim da je to bilo sa Windowsom 8, da je to bilo paralelno. Zato je i bio onaj Metro UI, onaj čudni na Windowsima, koji nikad nije zaživio, na koji su ljudi totalno bili ljuti. Kad stisneš start i on ti stavi full screen, iako whatever, jel? Međutim, onda je Microsoft po svojoj mudrosti, jer oni su inače mudraci, oni su odustali od toga, da bi ih onda Apple 10 godina kasnije prebio. Kuš, sam jedan dan došao i rekao, od sutra više nema x86, gotovo, svi koji prave aplikacije za Mac od sutra prave za ARM, izbacili su Rosetu, to je njihov taj layer koji omogućuje da se ipak i vrte ove stvari. Čak su napravili oni i dosta svojih nekih stvari. Ti možeš u principu bilo koju igru sa Windowsa koja je DirectX, koja je za Windows, možeš pokrenuti na Macu. Znači to je moguće. Apple je sam razvio svoj emulacijski softver. To treba istražiti. S tim se nismo još igrali, jel? Naravno to neće biti jednako lijepo kao kad je nativno, jel? Ali evo, nadamo se, počeli su Windowsi, da ne kažete da nismo rekli, upoznati smo mi s tim, da Windowsi također imaju varijantu za ARM i da postoje Snapdragon varijante laptopa, međutim to još uvijek nije ni blizu. Znači, nažalost, evo. Da, baš to, nažalost. Samo kažem, puno je tu svega da se stignemo sa svim mogućim poigrat. Evo kažem, evo malo što smo, mislim malo, od tih nekih testiranja, da uopće možemo iznijeti koliko ta baterija traje, kako šta funkcionira, puno vremena zahtjeva za sve te detaljčiće što kaže pretražiti, ali kažem, evo ovako za neku prosječnu upotrebu, za taj neki editing, nema konkurenciju, čovječ. Jesi ti u konačnici zadovoljan sa svojom kupnjom? Znači nisi dao malo novaca, ipak platio si ga 1300 Nije malo eura. novaca i mislim da sam još uvijek malo pod dojmom, znaš ja sam takav kad god kupim neki komad tehnologije, uvijek mi je show. Vidim ja, kažem, odmah imam ja i neki zamjerki i mana, međutim, generalno jako kvalitetan proizvod, dobio si ono što piše da si dobio, nema ni fora, jer jako dugo nisam kupio Windows laptop, posjedujem još uvijek, ali je poprilično star. Imam prijatelje koji imaju i te baterije nisu za usporediti, a meni treba na putu. Tako da ne može se osloniti na punjačku. Nema onih fora, smanji svjetlinu za 70%, ugasi neki performance mod, smanji grafiku, de ovo, de ono, znaš, i kao u tim uvjetima on ima 12 sati. Ako u tim uvjetima može to koristiti, nema smisla taj uvjet. A kako si se navikao na touchpad sad, ne koristiš miš trenutno, jel? Pa ja bih rekao da je to nekako prirodno došlo. Možda su prije bili veći problem, ne znam, isto koji telefon što koristiš, poprilično intuitivno, s jednim prstom, s 2, 3, šta radiš, dođe ti. Neke stvari nisam morao ni tražiti, jednostavno nekako, možda bi ovo trebalo napraviti, znaš. Sad ja ne znam, vjerujem da su ljudi možda neki imali problema. Vidim, čitao sam čak sam i gledao po YouTube-u, znaš kao prvi dojmovi nakon kupnje, bili tak neke banalne gluposti. Kao za izaći iz aplikacije, sad moraš stisniti kao 2,
Isto koji što vam moraš lijevi i desni klik, tak stisneš vam jednom ili dva put, ne znam šta je problem. Ista stvar, samo na drugačiji način. Naravno, gledaj, vidi, navika je problem. Znači ti kad se i shvaćam da je od dosta ljudi, znači ja sam čak i govorio, znači ima ljudi kojima bi stvarno taj Mac bio daleko bolja, pogotovo znači kogod nije gamer, ko neće igrati igre, većini ljudi bi to bilo bolje iskustvo životno je i zbog nemaš tu problematiku koju inače Windowsi donose i čak i neki virusi ni ne postoje. Znači ako treba srušiti operacijski sustav, to se radi izuzetno jednostavno. Sve ti je riješeno, dolaziš sa hrpom ugrađenog softvera, znači cijeli Office ti dolazi besplatno, imaš iMovie, imaš GarageBand, znači imaš taj neki softver s kojim možeš raditi, znači ti ne moraš ništa ekstra ulagati, ali iz kutije ti već dolazi sve riješeno. I uvijek je bio odgovor kao, znaš, ali meni je sad to teško, ja bi sad morao tu nešto naučiti. Znaš. Pa mislim šta god uzmeš, evo uzmi bilo koji drugi program na računalu, morat ćeš ga naučiti. Sad što se tiče tog, da dobiješ puno tog besplatnog i poprilično su dobri programi. Sad, par zamjerki isto što sam, čim sam uzeo, odeš u taj njihov store i gledaš tamo aplikacije, ne znam, išao sam gledat šta ima besplatno ili neke igrice da probam. I sad piše ti tamo, ne znam, 12 eura, 13, 15, 20, i onda ti piše get kao. Dobro. I odeš na to, međutim odvedete onda sam na drugu stranicu i opet ti piše koliko da platiš. A skroz sitnim slovima ti piše kao da je plaćanje u drugoj. Da. To mi je onako malo... S tim da sad da ne ispadne krivo, ali softver koji je inače besplatan na Windowsima je tu besplatan i jednako se skida direktno sa web stranica kao što se i ovdje skida. Znači, bubam, jel FileZilla primjerice, odeš na website, skineš FileZillu, jel nema nikakve razlike. S tim da je ovdje instalacija drastično lakša. Primjer bi bio Chrome. Chrome skineš na računalu, na Windowsima. Instaliraš ga, onda tamo onaj njihov instaler, pa ti nudi da on bude po defaultu, pa ti hoće instalirati ovo, pa ti hoće... To traje i to traje klikova i idem to na živce. Ja imam 4 preglednika na računalu i svaki bi htio biti po defaultu. Ne možeš biti. Ovdje skineš i ovak sam slajdaš tu da to teku u folder. To je fascinantno, nisam se s tim prije susretao. Dakle, samo drag and drop i on je instalirao. Odeš u aplikacije, to radi. Hoćeš ju obrisati, slučajno sam bio nešto instalirao, sam isto testirao. Tisneš na nju 2 put, move to trash, pomazi, i to je to. Da. Deinstaliran, ne postoje više fajlovi od toga. Takve stvari su me fascinirale, gdje na Windowsu muka dok neki smećarski program obrišeš sa svog računala koji ti ostavi milion datoteka, fajlova skrivenih, ne znam čemu, evo. Kad instaliraš nešto, pa ti onda usput instalira Operu ili tak nešto. Da, i antivirus, Antivirus za koji ti ne treba u konačnici, da. Ima, mislim, vidim svakako prednost, znači za ljude koji žele koristiti nešto. Meni se najviše sviđa u principu ovako na prvu fizička ta izrada, znači to što je od metala, to što je lagan, usprkos tome, djeluje čvrsto, robustno, ta baterija koja traje jako dugo, stvarno fenomenalna i u principu kad bi imao potrebu, znači koristiti kompjuter van ureda, onda bi definitivno ne bi uopće razmišljao bilo kakvim Windowsima trenutno. U trenutnoj situaciji kakva je. Da. Znači kad se to jednog dana promijeni, ja ću opet promijeniti mišljenje, ali trenutno što se tiče da se mene pita, ja bi kupio to, da moram nekom predložiti ko hoće samo gledat, surfat, rekao bi mu kupite MacBook Neo, sad a imaš viška novaca, ne znaš šta ćeš, uzmi MacBook Air, za profesionalce, fotografe, također Air ili Pro, ako imaš love, pogotovo Pro, taj znači sa tim mini LEDom, brutalno. Za programere, developere koji nisu nužno game developeri koji meni treba ovako nešto ili još luđe, pa i 16 monitora po mogućnosti, da sam okružen, kuš još VR na glavi i one rukavice što mi vraćaju feedback. Da, tako da uglavnom to je to, znači buca, ti zadovoljan, predlažeš svima kažeš da kupuju, da se riješe Windowsa i kupe Maca. Pa mislim, predlažem, opet kažem, treba znati za što ćeš koristiti, za čeg ti treba, ali ponovit ću, to ne može zamijeniti računalo. Da. I mislim da neće moći nikad. U smislu gaminga. U smislu gaminga, tako je. Da. Dakle, većina nas, evo van sad ovog što radim,
Sjedi za računalom, malo Discord, malo igrice, YouTube i tako neke što kaže šemice. Mi smo Tu genijalni. nema zamjene za računalo. Ovo je u jednu ruku ko ono električni auto, znaš, kao super je, ali ako imaš dizelaša pored 2.0 Škodu Octavia, onda možeš kupiti Da, ja sam takvog mišljenja za više manje sve. Treba imati sve ako možeš. Ako možeš. Znači, tako. ja bi sad volio imati i Nintendo Switch 2. I Nintendo Switch 2 i, ma ne znam, sve ono, PlayStation 17. Sve. Kužiš. Tako da, ko ima prilike, definitivno lijepa igračka. Ko ima para, ali nek si ko ima kupi. i potrebu. Ne vredi ga sad kupiti ovako, kupću ga da ga imam. Da. Nije baš ni jeftina stvar. A ako ga nemaš, kako iskoristiti? Vjerujem da će svi biti zadovoljni ako se ko odluči na to, koji sam što sam s nekim stvarima oduševljen, kažem, nije sve tako lijepo, ima on svoje mane, neke sam nabrojao, neke sam vjerojatno zaboravio, a neke još ni ne znam prednosti i mane, tek ću znati nakon godinu dana. Napravit ćemo za godinu dana update da vidimo kako se buca naviko, jel prodao MacBook. Ili sam prodao ono tamo čudo i uzeo još jedan MacBook. Uzeo 2 MacBooka, tako je, da. I za kraj, da nam još reci kako je stanje s baterijom sad ugasiti. Sad ćemo ugasiti, da vidimo kak je MacBook izdržao. Ne znam šta bi koristio. Vrtio je, tu cijelo vrijeme radio, Lara Croft se vrtila tu. Da, i fascinantna stvar, niko na Windows laptopima, kad nisi na punjaču, da on smanjuje neki performans, da on izvodi neke bijesne gliste. Ništa, ovo je uvijek u full. Da, tako da je exit game, idemo izaći iz igrice, da imaš, baterija kaže 74%. Sad šta je problem, ja ne znam koliko je bila kad sam počeo. Kad si počeo, da. Ali znači za nekih, u principu kad si došao tu prije nekih 3 sata bila je i tu cijelo intenzivno korištenja, znači nekih 26%, jel? Da. Što tako je... da, zanimljivo, evo. Da, ali u generalnom tvom iskustvu nema teorije da ga u danu ubiješ. A možda bi mogao. Evo, ja ću se potrudit, nisam još stigao. Možda bi mogao, recimo sad kad bi ga intenzivno koristio za možda eksportanje, neki editing teški i u kombinaciji sa igricama, ali više mislim da bi zbog lošeg hlađenja. Tako da to isto ima veze. Da. Sad, ma moglo bi se pa nema tog što se ne može potrošiti baterija u danu. Da se razumijemo. Što buca ne može potrošiti u danu. Da, nisam štaki uređaj našao, kažem, kombinirano čak i mog intenzivnog korištenja. Ja njega imam 2 dana i fascinantno mi je što sam inače i na telefonu na drugim stvarima navikao. Kad vidim već 20% ja odlučim puniti nešto. Nosio sam ga, zaboravio sam napun, bio 24-5%. Panika, ajde imam ja punjač u sebe, ali sad da ne moram tam to kopčat. I zaboravio ja da on 20 nešto posto. Ja sam sve odradio, na njem pogledao šta sam trebao, zaklopio ga. I zaboravio. Nije došao ni do 15. Ja znam da su iskustva ljudi koji su onako normalni korisnici, radi tak neke klasične stvari na računalu koje ne uključuju gaming i neke teške zadatke da oni pune jednom tjedno, jel da? Otprilike to je bilo iskustvo sa... To sam našao dosta često kao odgovor i ljudi tvrde da zaborave gdje im je punjač. Što vjerujem, jer znam koliko sam puno na tom svemu i ako ga ja punim svaki drugi do 3. dan, normalnom korisniku može trajati 1 dana. Evo kao telefon, znaš, nije neka tema za komentirati koliko ti traje baterija, ali svi mi imamo različite telefone, različita starost telefona, kapacitet baterije, previše je tu faktor, ali tako? Međutim, ja ne znam, kad mi neko kaže, uzmi si ne znam, neko mi je napisao isto za neki telefon da uzmem. Prijatelju, ako tebi traje 2 dana, meni ne traje. I pitanje je li bi mi trajao pola dana. Da, i pitanje je šta radiš na njemu. Upravo to. I čak neka znam pun 1 do 2 put dnevno. Da. Tako da, to je svako od nas ima. Nisam sad nešto tu posebno, nego jednostavno sam puno na tom. Da. Nema tu neke posebne filozofije. Maltretiraš ga. Da, maltretiram ga, što kaže, tako da ima mogućnost to raditi. Da. Sve u svemu, ljudi, ovo je bila još jedna izvanredna epizoda digitalne kulture. Evo, nadam se da ste naučili nešto korisno, nadam se da nam nećete reći da smo MacBook Glazer, ja ni nemam MacBook, samo sam ga vidio, buca kupio, tako. Meni možete reći slobodno, ja se neću ljuti, ali nisam. Zaboravio si Menđušu stavi danas. Da. I sam za onog lika što prati cijelo vrijeme kinesko govno, counter broj 1, ali ovo nije kinesko govno, ovo je američki Space Shuttle. Tako da sve u svemu, to bi bilo to. Peace out. Pozdrav.
Ćao.